Zulu linjani namhlanje emakhaya lakho lasemazweni. Okhuluma lapha namhlanje indunankulu uNhlanhla yaMangwendweni wendaba zinduna. Namhlanje ngikhuluma ngisehofisini yenkosi uNdabezitha inkosi yethu uBulelani kaLobhengula kaMzilikazi. Ndabezitha bakwethu namhlanje sikhuluma ngendaba nje emfitshane, sikhuluma ngomhlabathi. Inkosi yakithi ikhuluma lapha yaveza nje ukuthi hayi isikhathi sesifikile ukuthi lathi siphuthume sidinge imhlabathi wethu, sithathe okwethu okubiza thina ngamagama ethu. Isikhathi sesifikile ukuthi senze khonokho. Kahle kahle nxa ngiqonda indaba leyi kule gama eliphuma kithi elithi kini kungaphi, kini mfowethu kungaphi. Sidinga lelo gama ukuthi kungaphi mfowethu kini, khonapho uzathola umhlabathi. Phakathi kwengxoxo leyo nyabe ngena phakathi kwesikhiwa, phakathi kwesintu, ngoba ngiyathemba abanye bazayidinga indaba leyo ngendlela ebanzi. Yikho ke ngiqala phezulu ngokuthi hayi iprocess ye-land ilula kakhulu. Thina lapha e-ofisini yenkosi sithi hayi wonke undoda, wonke umuntu osefikise 18 years of age should have gone to write down to register for i-land yakhe. That's every male of the age of 18 years and over should have at least gone to register for land. I'll come to that, how you do it in a proper way just now. That's for the men. For the ladies who have reached the age of 25 and are still at home in their places also can go and register for land, going with their families. Because there's always the issue of saying, will our daughter remain here or will she go elsewhere or will she bring someone into our community? But the age of 25 is that particular age whereby she has grown up, she's at home, she's looking after the home. So we're saying that the ladies, emagumeni, amadodakazi emagumeni, when you've reached the age of 25, you can also go with your families to register for your land, your piece of land. We'll come back to it in more detail as we go along. And then on the other side of it, for the ladies who went out and got married and the marriages did not survive, or maybe their spouses passed away, they too, when they come back to our land, can also register for land. Kuthiwa imdeni izawatshayela ihlahla endaweni ethize. Isintu sakithi sisebenza njalo, asilahli abantu bakwethu. No, isintu sakithi silobuntu phakathi, whereby we take care of the whole family. So akula kudlanga ukungena phakathi khonapho. So just to reiterate, abafana bangafikisa age of 18, register for your land. Omama amakhosikazi, the young girls, bangafika age of 25, register for land. Omama amaphenduka from imendo noma imendo yadilika, or their spouses passed away, they can come back bachaya ihlahla bathola umhlabathi. The process of registering of land is very easy, is very straightforward. Siqala kuma communal lands emakhaya. Kudala kwakuthiwa ngama tribal trust lands, but they are now called communal lands. In the communal lands, you will have a chief, inkosi, yabiphethe isigaba khonaphayana. The process of registering land bakwethu liqala with umphathi wendawo ohlezi khona, usabhuko endaweni ehlezi khona. He is the one there khonapho in charge of that process. Ukuthi liyamlanda umphathi, liyamlanda usabhuko ukuthi hayi endaweni yethu sicela lathi ukuthi sibe lo mhlabathi. Umhlabathi ukhona umnengi, uyamangalisa kakhulu. Usabhuko kumele abhale phansi
lakho alitshele ngesikhathi ukuthi lizangena nini, hathi ukuthi abhale phansi nje kuphela kulenge emoyeni. Hayi, liyacela ukuthi lathi sicela indawo yethu. Lakho nxa kuvuma khonapho umphathi uzabika ku-village yonke ukuthi nangu ubani badinga umhlabathi, sibona ngani singabasikela laphana, sibasikele laphana, lakho lingene lihle libone ukuthi liqonda ngaphi kakhulu. Nxa lokho kusehlula kumbe kuthatha isikhathi, lakho lilakho ukuthi liphakame liye kumlisa. Umlisa nguye okhokhela abaphathi abathize endaweni, nguye lo okuthiwa ngumlisa. Libike indaba yenu kumlisa ukuthi sicelile kumphathi umhlabathi wethu, mhlawumbe kacace, mhlawumbe sokuthetha isikhathi, kodwa lisheshe kumlisa khona phayana licela umhlabathi lo ukuthi hayi ngowethu. Kungahlula kumlisa khonapho selikhwela seliqonda induna yesigaba, ichief yesigaba, ukuthi hayi sesiqale kumphathi sahamba kumlisa asitholanga impendulo egcweleyo, sesibuya kuwe Nkosi yami, sidinga umhlabathi wethu, siyinzalo yezigaba lezi. Phakathi kwengxoxo yonke leyi alikhuphi senti, umhlabathi ngowenu. Ngiphinde mahle bezulu, alikhuphi senti, umhlabathi ngowenu, ubiza lina, ukhona mningi kakhulu umhlabathi. Noma ungaphi emhlabeni, nxa ungapho kini lingakwenza, nxa ulapha eGoli ungakwenza, nxa usemazweni eAmerica ngaphi lingakwenza konke lokho. Nxa lisazi ukuthi lidabuka ngaphi, dobhaneni ifoni libachayele ekhaya, labo basheshe bayabona umphathi kumbe umlisa kumbe induna, indaba yethu icace. Umhlabathi into ephezulu kakhulu, abantu abaningi batshona bebanga indaba leyi. Siqale nge-communal lands, sesitsheda ke sesingena endaweni okuthiwa i-state land kumbe i-fast track land. Lezi izindaba mhlawumbe ezazibiza amaplazi ababebiza amakhiwa kumbe i-state land khonapho. I-state land zihamba ngendlela ezimbili. Ikhona i-state land engaphansi komthunzi yenduna. Nxa kule ndawo enjalo liyalandela lokhuyana kade ngikukhuluma ukuthi uzabona endaweni ethize khonaphana kuzaba lo mphathi, kuzaba lo mlisa, induna iza khangela yonke indawo leyi. Likulandele lokhu ngendlela yonke leyi. Libhale phansi ukuthi lifike nini kumphathi kumbe umlisa ukuthi wathini konke khonokho, kwenza ukuthi kuchoveke phambilini ngomhlabathi wethu. Nxa i-state land leyo kumbe i-fast track land ingekho ngaphansi kwenduna, into leyo izaba ngaphansi kwe-rural district council kumbe mhlawumbe lakho kuzaba lama-councillors khona phayana. Kodwa noma kunjalo lakho, labo sebefake abaphathi bendawo endaweni lezi, lizabaqonda labo libabuze ukuthi lathi sifuna umhlabathi wethu. Lapha ngikhuluma nge-state land kumbe i-fast track land ebambene le-communal land emakhaya ethu, ngoba kunjalo uhulumende uhlele njalo. Ngikhuluma lokho namhlanje mahlabezulu ngoba sokuyimqoko kakhulu ukuthi hayi ake siphakameni, umhlabathi wethu ukhona. Nxa singaphakami khathesi kuzasiduba phambilini kakhulu. Lami sengithole imibuzo eminingi kakhulu ngendaba leyi ukuthi iphathwa njani. Nxa ukuthi mhlawumbe abantu bangenile, akula mphathi waveza umuntu kumphakathi, ngoba umthetho ukuthi nxa kulomuntu ovela ngaphandle kwesigaba senu, kumele ahambe kumphathi ephethe ugwalo olulotshwe induna yakhe evela khonale. Angeke afike nje, kumele afike ephethe ugwalo olukhuluma ngaye lo muntu ukuthi hayi ngasotsotsi
kadingwa ngamapholisa ngumuntu oqondileyo. Angafika khonapho umphathi kumele amveze kini lina zakhamuzi elihlezi khona phayana, limbuke, limbuze mfowethu wenzani, kuhamba njani lakho umhlangano lo ulotshwe phansi emaphepheni uthi mhlakabani baveza undoda okuthiwa ngubani bani, sambona, samvuma kumbe sayala, kwahamba kanjani, kuqhubeke njalo. Lakho umphathi lo uzathatha incwadi zonke lezi azise enduneni uthi inkosi kulomuntu ofike uthi yiyo inkosi ezathi hayi kulungile mphathi wami, ungamsikela laphana nxa izakhamizi zivuma. Kodwa nxa Mahlabezulu lingabonanga konke khonokho, kutshengisa ukuthi umuntu lo ungene ngenye indlela zikhona ukuthi lithi hayi lapha mphathi kumbe mlisa kumbe nduna sicela liqondise indaba le. Umuntu lo kangenanga ngendlela eqondileyo esemthethweni. Ngiyalikhumbuza futhi sikhuluma ngomhlabathi obiza lina, obiza nami, ilifa lethu sobabili, singaliphathi lula, singaliphathi buchapha. Lapha ke sengiqonda mafowethu madoda, ma usufikise iminyaka eyi-25 kufuze ukuthi ngabe ngesikhathi leso ulenkomo nje egumeni lakho, ube lenkomo nje egumeni lakho, okutshengisa ukuthi lathi silihloniphe ukuthi hayi umfoko bani uyazama ukwenza izinto ezikhanyayo, okutshengisa ukuthi umhlabathi lwana owutholileyo uyawukhwabitha, uyawufuna. Lakho ngikhuluma ngendaba yomhlabathi, akuthi ukuthi kumele ube lezimali eziphezulu ukuvuselela umhlabathi wakho. Sikhuluma nje ngokucenta iganga lelana nxa umphathi esikunikile, ubiye nje ngamahlahla, awuthengi mahlahla, uyabiya kahle, noma ufaka khona phana idumba nje elilodwa elincane, bonke abantu bazakuhlonipha ukuthi hayi laphana kukobani, laphana kukobani. Hayi ukuthi sibone izinto sizibona khathesi ukuthi kwezinye izigaba kumaxofoxofo. Laba abaphathi kumele bafake abantu ngamalayini, hayi ukugcwala indawo yonke, ngoba ukufaka abantu emalayinini lokho kukhombisa ukuthi nxa igetsi isifika lula, nxa amanzi asefika lula, konke sokulandela lula. Lakho nxa igrader isifika sebefaka umgwaqo uhamba lula. Hathi imathokotshoko angathi asiqedakali. Yikho ke akulungisweni njalo khonapho. Sizakhuluma phambilini ukuthi hayi into le lapha esigodlweni sizayiphatha kanjani, ngoba lathi sifuna ukwazi ukuthi kuhamba kanjani. Yikho ke sizakhuluma lalaba abasebenza ama-computer ukuthi i-feedback yenu ingangena njani kithi. Sizayibamba lelo kwenza ukuthi lathi silandelele indaba le ukuthi izigaba zihlele njani, kuhambe njani, lokho kuqhubeke njani. Ngoba ungakhangela indawo zonke bonke abantu bakhuluma ngomhlabathi. Yikho ke siyacela kakhulu ukuthi sisebenzeni sonke, sibonisane sonke ukuthi kuhamba kanjani. Siyabonga kakhulu Mahlabezulu, siyabonga kakhulu, sizaphenduka ngendaba le futhi. Siyabonga.